jutro idu, malo puše, burica, ali što ne znači da nećemo zaroniti danas. Evo, imat ćete priliku sad vidjeti, to je reklamiranje nove opreme Dive System. Tako da suha odijela, kompenzatori plovnosti, tako da je definitivno super. Sad ćemo ići nešto probati od toga, pa ćemo vam poslije recenziju reći što mislimo o tome. Evo, pogledajte sad malo. Jesi kućište ponio? Jes. Ćao Niko! Ne mogamo sam po bazenu. Ronilački centar Marko Polo. Evo ovdje imate priliku vidjeti Dive System suho odijelo. Ovo je crvena boja, meni se sviđa. Odlično je. I ovdje je crno, tako isto, ali crno. Tako da po meni su odijela super. Još trebamo vidjeti kolika je cijena njih i kako će bude kretalo sve skupa. Da. Evo, ovo su isto njihove peraje. Tako da super mi je. Samo nemaš daj se tu. Kompenzator plovnosti, leptir, odlično. I onda možeš te... Nina, ovo je za tebe, za probaj. Dobro, sve drugo imate? Po meni, evo, kompjuter je tehnički odličan. Sad ćemo ga ići isprobati. Tako da ćemo poslije vidjeti kako se to kreće.
krećemo sad. More je navodno 13 stupnjeva pa ćemo vidjeti sad koliko ćemo izdržati. Iako idemo, mislili smo ići u suhi model, ali idemo, eto, desilo se to da smo zaboravili vododijela, pa idemo u mokri. Minuta, 13 stupnjeva je more, bili smo na 23 metra, vidljivost je loša dosta, ali dobro. Samo što je jedan lijepi ulov. Hladni! Coffee time. Završili smo s uronom. Bilo dobro. 13 stupnjeva, malo je zimica, ali jedino vidljivost je bila malo loša. Ali zapravo tu smo da smo probali novu opremu, Dive System, zastupnik iz Italije, i mogu vam reći da smo jako zadovoljni. Evo još jedan put da snimimo, meni odabrani je ovaj i to je to. Tako da evo, taj smo odabrali, pa za
dalje ćemo vidjeti, ali super Seroni i stvarno plovnost je super. Tako da, evo, toliko i onda pićemo za Karlovac na drugi trening. Meni je ovo najranije nikada, vremenski, godišnja doba je. Da, Da, uvijek sam čekala 6. mjesec. ali dobro, poslužilo nas je vrijeme. Ajde. Bilo je lijepo, malo šljiva, ali vidjela sam Ali na vodu, sve- motor, smo vidjeli, ja Da. sam ga vidjela prvi. Tako da. Fini uro. S obzirom da je prvi ove godine, super je bilo. Tako da ovo ćemo vidjeti. Idemo sad dalje, nećemo stati, a ovo je prvi lijepi dan, opet smo. Mada sad drugi tjedan već počinjemo sa tečajevima za ostale. A i vi koji gledate možete naravno se prijaviti na tečaj i okusiti ljepote i čari podmorja.